Hola amigos, espero que este video les encuentre bien, estoy muy feliz de compartir esto con ustedes hoy. Sai, è incredibile quanto tempo passi in attesa che qualcosa accada, solo per scoprire che la vita sta già succedendo proprio adesso. Utsholo, ndicela ungixelele indlela eya kwisikhululo sebhasi esikufutsane. Ndiyathemba uza kunginceda ngoku. Tämä on todella tärkeä viesti teille kaikille. Toivon, että voimme yhdessä jatkaa työtä paremman tulevaisuuden puolesta. Muistakaa olla ystävällisiä ja tukea toisianne aina. Goeiedag, hoe gaat het met u vandaag? Ik hoop dat u een fijne dag heeft en dat alles goed verloopt. Tot ziens! გამარჯობა. როგორ ხართ? იმედია კარგად. მე მინდა გაგიზიაროთ ჩემი აზრი. Mo ní ìbéèrè kan fún yín. Ní aago mélòó ni wọ́n ti ń béèrè rẹ̀ náà? Mo fẹ́ láti mọ̀. Ẹ ṣeun. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui. C'est une journée magnifique et je suis certain que nous allons bien nous amuser et apprendre de nouvelles choses. أهلا بك. آمل أن يكون يومك مليئا بالخير والسعادة. نلتقي قريبا. أتمنى أن تكون كل الأمور على ما يرام. क्या हाल है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज का दिन बहुत ही शानदार रहा। हम सब ने मिलकर बहुत कुछ नया सीखा। Please like, share and subscribe to our channel. Your support means a lot to us and we look forward to seeing you all in the next video. Jai Hind.